Kako se u školi obilježuje Dan sigurnijeg interneta? Evo, ove godine za Dan sigurnijeg interneta sa višim razredima, sa 7. i 8. razredima održali smo debatu na temu sigurnosti na internetu, gdje su učenici bili podijeljeni u dvije skupine. Onda je jedna skupina zastupala pozitivno mišljenje i stavove prema internetu, dok druga negativne, pa smo razgovarali. Dok sa mlađim učenicima 5. i 6. razreda odradimo nekakve aktivnosti poput kviza i isto razgovora u kojem osvještavamo koje su moguće opasnosti pri korištenju interneta. Današnji gost je jedan YouTuber kojega ja inače poznajem privatno, pa smo kroz razgovor došli na ideju da bi bilo dobro učenicima predstaviti neke stvari na internetu vezano uz društvene mreže i YouTube, budući da se on bavi poslom YouTubera. Pa evo, da malo kroz razgovor s učenicima pričamo o sigurnosti i opasnostima na internetu. Molim vas, predstavite nam se tko ste i odakle i čime se bavite. Moje ime je Neno, dolazim iz Kutine, imam 32 godine i bavim se YouTube-om, ali samo kao hobi. Inače radim kao studiotehničar u Kutini i to već nekih 13 godina, ali evo sada hobi YouTube 3 godine i stvarno uživam u tome. 18 godina, ali, ok, 18, ali, šta to znači isto? Da iza svakog vašeg komentara stoji, ne znam da li ste to učili, IP adresa. Znate šta je IP adresa? Šta to znači IP? IP. Zove se internet protokol, a šta je? Znate li vi ko je private molester? Pa, on je meni jedan od boljih youtubera i gledam ga da se malo raspoložim kad sam tužan. Jeste li fenomen? Zašto vas prati toliko mladih? Da li vi podržavate igranje igrica? Na neki način da, što se tiče uzora, naravno kada imate 140.000 ljudi koji vas prati, onda snosite stvarno veliku odgovornost, a ono što je jednostavno mladi mogu dobiti od toga ili nešto što ja mogu poručiti mladima jest da, znači, ja kao YouTuber imam isto nekakvu odgovornost prema njima, a isto tako oni imaju nekakvu odgovornost prema meni. Vi imate školu, recimo ja sam imao fakultet, pa prvenstveno ti je bio fakultet, pa onda YouTube. Bio je posao, pa YouTube. Tako da imaš nekakve određene smjernice koje moraš pratiti i zapravo koje ti moraju biti prioritet. Sad sve ovisi o vama. Ja ga pratim od kad sam bio mali, igrao je Clash Royale, tu igricu igram i ja. I moji prijatelji, puno smo ga gledali, pretplatio sam se na njegov kanal i lajkao sam mu sve videe. Zašto vas prati toliko ljudi? Imate 140.000 pretplatnika. U čemu je tajna vašeg uspjeha? Iskreno mislim da prvenstveno što sam pogodio igru, to je prva stvar, a druga stvar je to da je sadržaj koji sam ja prezentirao ekipi koja me prati je upravo ne samo da je bio zabavan, nego što više mogli su naučiti iz toga i onda vjerujem da se tako i proširio moj kanal. Tako da, evo, sa jedne strane mogli su naučiti, a opet sa druge strane stvarno sam pogodio te mobilne igre koje su danas jako popularne. On je jedan YouTuber koji snima Clash Royale i znaju nekad igrati Brawl Stars i bio sam, kad je on snimao, ja sam bio prvi razred, još uvijek snima i jednom sam se pretplatio na njegov kanal i lajkao mu jedan video. Što vaš posao ima sa izradom videa? Što mladi mogu vidjeti u njima? Što se tiče studio tehnike, vrlo je bitno zato što ima jako puno editiranja videa ili recimo samih audio klipova. Ja isključivo radim za radio, ali isto tako pripremam i neka videa. A što mladi mogu naučiti? Jako puno, to mi je zapravo prvenstveno bilo na YouTube-u, da mladi mogu naučiti iz te određene igre koju igram, kako se recimo napada i kako mogu postati bolji, a iz svega toga da izraste nešto, nekakva zajednica gdje zapravo mladi čak mogu i zaraditi neke novce. Znaš li ti ko je private molester? Da.
On je najpoznatiji youtuber i ja ga jako volim puno gledati. I ima baš jako puno youtubera. Ali on mi se najviše sviđa onako. Želeo bi biti baš kao on. Mislim, i baš cool je. I stalno stavljam lajkove na njegovom profilu, kanalu. Znači ono najbitnije je da upravo svaka osoba, bila ona dijete ili starija osoba, je odgovorna za svoje postupke. Što znači da upravo na samom internetu, na društvenim mrežama, na YouTube-u, vi ste odgovorne osobe za vaše postupke. Što to znači? Da jednostavno morate paziti što se tiče vaših ponašanja prema YouTuberu, prema drugim osobama, prema općenito ljudima koje imate na društvenim mrežama, zbog toga što jednostavno djeca općenito nisu svjesna da mogu biti kažnjena za recimo lažiranje profila na Instagramu, na Facebooku, bilo gdje. A da ne govorimo onda da možete biti recimo i banani sa YouTube kanala ako zloupotrijebite nekakvu lošu riječ. Tako da preporučam vam da stvarno budete odgovorni i da jednostavno pokušajte se lijepo ponašati općenito na društvenim mrežama. Vjerujem da ćete onda tako i stvoriti nekakvu okolinu oko sebe gdje stvarno će i ostala ekipa koja se druži sa vama na društvenim mrežama biti zabavna i super. Hvala vam na razgovoru, hvala na dolasku. Hvala vama. Općenito. Ja sam htio pitat za jednu rundu Clash Royale. To si ti htio, aha, dobro, nema frke, budemo se, ne znam da li si dobar, ali... Challenger 3. Dobro, možemo, onda možemo. Ali nemoj onda plakat kad te razvadim.